атайындагы белектери менен Кадыралиев Куштарбек Осмонбекович агайыбыз, Бакай коомунун төрагасы, келиңиз. Assalamu alaikum. Hurmatlı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleri. Sizlerden bugün mına uşunday çoğaktay ağlımızın jergesinde uşinti Kur'an'dı, bayan kılıp Kur'an'dı жаңыртып тұрғанға бардығысты толқындатты. Allah Ta'ala bundan dağlı kıyamatқа çeyin ушул жерибизден карыларды түспөзүн. Карылар бул Кур'ан. Айша энебиз айткан, ким Кур'анды, тирүү Кур'анды көргүсү келсе, пайгамбарды көргүлөр, пайгамбар тирүү Кур'ан деген. Мынакей, алхамдулилlah, Кыргызстаныбызда ушундай тирүү Кур'андар бар экенине мен сыймыктанамын. Егер де мага bir elin padişahı bol dese, yok sağa karılıkты nasip kılam dese, ben padişahlıktan baş tartıp karılıkты almak mı elim. Oşun üçün har bir büyüyle balam karı olsun, balam ağlım bolsun deyip kıldılar. Kıyamatta karılardan dengeli en жоғары olur. Amal kılganda, kıyamatta, tozakta da en tömön ketkenler amal kılbagan karılar olur. Oşun üçün tuğanda amal kılıp tadına olur. Men sizlerge tazim etem. Allah üçün men sizlerdi жақшы көрөм. Oşonda ele uşul gündü bizge sebepker bolup жаткан mına Президентибиздин астында Дин комиссиянын төрагасы, төрагасы бул жакка чыккызат, белектер бар. Төрагасы келип коюңуз. Андан тышкары Азирети муфтийибиз Замир Ракиев келиңиз. Жана ушул күндө уюштурулуп жаткан агабыз Мырзаке келиңиз. Андан тышкары Абдуманап Каракебиз бул жакка келсеңиз. Habibullah Kadırberdi Töragavuz şimdi geliniz siz biz Özbekistan'dan gelgen Alimcan Arkeus gelip koyacağız.
Ne'matullo Ajike Kazakistan'dan gelgen meymanımız var ki. Kazakistan'dan gelgen. Kazakistan'dan gelgen Ersin Karıkağız Erkin. Yeni Müslümanlardan en süyüklüsü bolgan elibizin çuak ağacı çok boldu dep öpünbögüle çuak ağacının ordun baza turgan bizdin süyüklü ağabız Maksat Hacı Toktomuş'ubuzdu bul jaka çıkıpbız. Maksat Hacı Toktomuş geliniz. Maksat Hacı Toktomuş 7 yıl mufti bolganda Kırgızstan'da düýnege tanıtıp Arap ülkelerine bardığına tanıtıp Kırgızstan'a 20 milyon dolardan aşıp Emi eki bir belegimiz var uşunu eki bizden kazıköyüz jana muftiyimiz aябай жакшы көргөн убакытты жакшы көргөн эки Ne'matullo адамга айтып коюңуз. Ne'matullo адамга менен ошол Maksat Hacı Toktomuş'ubuzda биздин атыбыздан бирден бул кишилер атты жакшы көрөт. Себеби Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan attın başına bağla attın gökülüğünden hiç kaçan jamanlık ketpey jakşılık kelip turat degen. Maksat Hacı bugünkü günden İmam Ahmad bir vakta büt dünyasında Müslümandırdın ailesini karmaklaza Maksat Hacı bugünkü günde Kırgızstardın jana oşonda ele Sredniy Aziyanın ailesini karmagan bardıq Müslümanlardı ıntımaka alып kele algan lider katары bugün bizdin liderimiz Kudakabız. Koygan Hacıga rahmat. Kançalık sırtı gen bolsa içi de uşunday gen Kuda kalasa din üçün, el üçün, Kırgızstan üçün hizmet kılatılan. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Taala uşul Kur'an makamatıga kelgen bardıq mümkünübüzü geçirgen Allah Taala'nın jakşılıkka jetkizgen bugünkü uşul Kur'an jagışyga sebepçi bolgan erles arabızdın übülesiga bala şakalarga Hudaý Taala ömürlerine kesiplerine bereket bergen kelgen meymanlaryň katanlarına hasanat bergen karlarga güç kuwat bergen Allah Taala Hazret Mufti Zamir Qarın işige igilik bergen sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Урматтуу коноктор, урматтуу калыстар, урматтуу катышуучулар, анда эмесе алдыңыздарга 30 пара жаттаган акыркы каарына чакырам. Малабаев Ибрахим Туйгунбекович, Баткен областы. Малабаев Ибрахим Туйгунбекович